Ku SABC 1 kusihla kulisonto noma inkosi mangeni bengelele kuphina kuphambukela khona umhlahlo wesimo sezulu mukezwe qaphela ukuthi South African Water Service bakhiphe isixwayiso semvula ezinamandla endaweni esikhona lapha ngempela ku Port Elizabeth hamba njalo efika endaweni esikhona lapha ku DI nakhona lapha ku Uppington lezo zivula samsana udumo ngaba yibo ubungozi phakathi kwakhe lapha u30% na lapha u60% zisichithisa kazo ofika lapha ku East London nakhona lapha eMthatha ngayi lapha u60% zibe u30% mohamba njalo efika lapha ku Bloemfontein zobusuqaphela embukeli kusasa kunalo msingobandayo ogudla ugugelihla khulu esilakhele uzoshanja amathuba ezivula athi chithisa ngemuva endaweni esikhona lapha ku Cape Town hamba njalo ukudla ugefela lapha ku Port Elizabeth East London eMthatha edutshwa engcobo kanjalo nakhona endaweni esikhona lapha ku Beaufort West na kanjalo ku Bloemfontein aphathi kwakhe lapha u30% na lapha u60% makhona phakathi ku DI eMthatha anguye lapha u80% zobusuqaphela makhona lapha ku Richards Bay anguye lapha u80% zobusuqaphela endaweni esikhona lapha eGauteng nimboze ngamafizu kufika lapha ku endaweni esikhona lapha ku Phulukwane kanti makhona lapha eMelo impilo zobe lihle ngempela izulu obheke embuthi kanjani amazinga akho kushisa njengoba khona nawe nje kusihla kwaZulu Natal likhahlelisa ingubo ngayo lapha u13 sewe lapha u23 mbukelo khona lapha eMthatha kokomanda hamba njalo kufika lapha ngempela ku Untaba Zimbini amazinga okushisa phakathi kwakhe lapha u18 sewe lafika lapha u23 uzobusuqaphela kusasa mbukelo khona lapha ku Cavignon Kosetarend kuzo amazinga okushisa azobe nguye lapha u28 na lapha u30 Cape Town anguye lapha u25 khumbula ke mbukeli okhona lapha eMthatha amazinga amathuba ezivula phakathi kwakhe lapha u30 naye lapha u80% amazinga okushisa nguye u27 kwaZulu Natal namaphethelo anguye lapha ngempela u32 sewe lapha ngempela u35 makhona lapha eThekwini hamba njalo kufika lapha ku Richards Bay Olundi nakhona lapha eFryhead kuba abanangi zokuqaphela makhona lapha ku Bethlehem amazinga akho kushisa mbukeli kusasa zobe nguye lapha u31 Emelo anguye nakhona u31 zokuqaphela eMbombela anguye lapha u32 kwaZulu lapha eGauteng azobe nguye u31 sewe lapha u34 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosithela umuze thatha indaba ezisala lapha kucebisa.